lebogang maile na bopanya za lesofi vhane ba vhurangaphanda wa baswa na miraḓo ya khorotshitumbe ya vundu ba khou ṱatsanela tshidulo tsha mudzulaphanda wa lihoro la ANC fhano Gauteng hune madzingu a ṱahe a ḓo khetha murangaphanḓa kha vhavhili. Avho vhane vha khou tikedza vho maile vha ri ndi tshifhinga tsha uri vhaswa na vhone vha nangwe kha maimo a vhurangaphanḓa. Unemployment is very serious amongst the youth in Gauteng. They don't feel we are speaking on their behalf and we are not speaking on critical issues. We believe that the leadership that should leave this conference should be, at least it doesn't matter who gets elected. It's a decision of delegates. And they know what type of leadership they need. But of course we are standing because we are being raised from branches. Avo vhane vha khou tikedza vho lesofi vha ri na vhone vha fanelwa nga vhuimo uvhu sa izwi vha muthu ane a nga zwi kona u konanya lihoro la ANC na vhadzulapo fhano Gauteng. This conference is more about renewal of the ANC, ensuring that we win back the trust of the people of Gauteng, so that we take back the ANC back to its rightful owners, which is basically ANC of the people. So we hope that this conference will focus on that and elect a leadership that will obviously ensure that this process of renewal is taken forward, ensure that we can serve people of Gauteng better. Zwi zwo ralo vhurumela lihoro ili hune a ḓo dzhenela mushumo uyu vhu khou eletshedza uri hu songo tou sedzesa kha u khetha vhurangaphanḓa fhedzi vhu sedzevho na u rera nga zwitenwa zwa ndeme zwo kwamaho mbekanyamaitele dza lihoro. Our conference should be a crime-free zone. Two, our conference should be a festival of ideas, and that it should not only be about electing delegates, but it should be more about the policy position and policy direction that we would want the ANC to take. Maṅwe maimo ane a ḓo ḓadziswa ndi vhuimo ha tshanḓa tsha mudzulaphanḓa vhune vho Khuvhangano na vho Komoralioko vha khou ṱatsana khaho, vho Tasnim Mutara na vho Mathemba Mukhethi vhone vha khou ṱatsanela vhuimo ha tshanḓa tsha muṅwaleli wa vundu, ngeno vho Paul Mujapilu na vho Vandile Masuku vho pika vhuimo ha mufaragwama.